Sa Akosua Serwaa nya justice enya dia Ghana man team legal wife nyankopon ma ye betena se enya adwuma dome dan no me na mesiye obi so obi o dome a me na mesiye ne yetela pasa ena me ne kotena achemota me na mehwe si sa dan no ene ye hya ase o tantra one ne yira Akosua Serwaa japade is legon me ne na ne ko so dia se one ne yira Akosua Serwaa japade enye no nko baby a radio station on Wisconsin ye dome dia no sa tam na ya to asase na ye wadwuma omo be swimming pool ma ye no omo na ne omo ye wadwuma me nua ketua giga wona hyehyɛ eyi na wo no there is sliding doors no wona ye enti dia make na ye no kore ntro ya nkrofo atwa frame dia to ma me se ye jana ware we divorce for 17 years is lie ye ya kanyina ne se pepe your justice na injustice ta ekoso concerning mama Akosua Serwaa case no free system no Eradin Shiramu yina media journalist Eradin Shiramu se mo pepe yo amaye mame Akosua Serwaa fosu oba kunafo ya we yenua dade Lumba ne yire ya yenyina ene onyankopon di adanse se onana yinim se dade Lumba eware no de kanyina akosi ni se oni ni wura eti akwantuom ewo Germany ya wo ye oba warefo na wo mo ma na mo atena akwantuom ni mo hwe munim se de akwantuom tie munim se de suno mu tie munim se de abrabotie ewo enye easy na kodum pempenso bi e ma ni wura ye se obeba Ghana aba be business kakra na omudi akoniaba ma me Serwaa baby woni mo fra ne baby omo acquire properties ya me ameka se me dancing dome dan no me na mesiye obi so obi o dome a me na mesiye ne yetela pasa e na me ne kotena achemota me na mehwe si sa dan no ene ye hya ase o tantra one ne yira Akosua Serwaa japade is legon me ne na ne ko so dia se one ne yira Akosua Serwaa japade enye no nko baby a radio station on Wisconsin ye dome dia no sa tam na ya to asase na ye wadwuma omo be swimming pool ma ye no omo na ne omo ye wadwuma me nua ketua giga one hyehyɛ eyi na wo no there is sliding doors no one ye enti dia make na ye no kore na ne ma bebre kwa Akosua akwa achew aba be pie court justice aye ma me ni hia no wanya yabu atenchia na sese no okwa api enti e pese Ghana man o my penny mama nananom ahemfo asofo Ghana man yinara moma ye ma pepepe yoba se pepepe yo ama ye nuanom ne ye maame no mo so akwantu mo aware e won krata mu no omo ni future ebisa na ye di Akosua Serwaa ekira ye de obi ekira ye de wo ye de nua ba ye de maame it can happen to your daughter. Yes, ya de wa enyo de no ye mfanye ye nua ye ya kanyina ne se pepe your justice na injustice ta ekoso concerning mama Akosua Serwaa case no free system no because ye chinchim ne nsa agu nachi ye chinchim maame ne nsa agu nachi na ye se pani obetena fie ama mofrawe na nka ne ye ka na nkanwefo a uka ho bi ti Ghana panimfo nyina mo sorry na pepepe yo emra se mutie enwum a dade Lumba boy na ni 60th birthday ku asem okan o se me yira Akosua Serwaa mati sika aware no ontimi nya me de mo ka no me nya problem o me spine ye me surgery e na mo se me yire poison me wa sign yiri ni ti na yire poison no enipa bia fremu asem atwa ntro de atoma amene so agu nanimu ase for 10 bad years enye good years o hye hudi o de akwadwuma o Germany wontimi mpaganiti o se wonim de okwa go hu no de ekwa akọ kan fa no because nipa bi ahye da apam atare de ahye no na esese ehu se obini ni kunu na mu a maame na poison ni kunu tina all right so okotwe mpra ana okoko fa mpra enipa na hyehye adwuma wi
Banyakopon se de so akata nyina no eda nanim adagya ena Awurade a expose ona we yes ano ye nyina de ani ahu bi de course or court ye nyina ye de ani ahu bi de akoso social media ni wura film no eyie ehun sensem de asi ne krata ye de aware no abusuapani Kofi Usu ya na mu frɛ no Tupac ono so bɔ no mra ne sampa we Tupac o se ma me ne krata no ye no Kumase Asante Newtown ye fake. It's uncalled for. Ghana mpanimfo mo TV mo hwe bi e we UTV dia na mo atimi aka afa ho e dia na mo atimi aka afa ho fa ne sa akoso Serwaa ye onua ba wo ye wo yire ene ye ni say dia na wo be feel. How do you feel for this woman on kasa ene ma akwache me wo passport wo hanoma the passport to mama about 2010 2011 2014 2015 2018 ni na Akosua Serwaa ba enso mo twantra to say 17 years on ma Ghana no ni ni kunu ejai me passport ni pacho he mam me passport a wodi ba Ghana eni so ati ase o ba Ghana eni me passport wodi ba Ghana eni so ati ase Akosua Serwaa ba Ghana ebesra ni kunu omo te tantra so ade azie wo ba na obi twempra na ye na kwa akotete baabi so ade azie we ni de akoso o yo ba on kasa ene wa megu ni kura ni mu ase o public intro ya nkrofo atwa fremu di atoma amene se ye jana ware we divorcee for 17 years is lie e intro 2018 Mami Akosua Serwaa be ni mami yie oni sister Akosua Brempoma in the free Germany ebaye me brother Charles Kwadwo Fosu dad Lumba okoye NCA ye nyina hwe video no ye nyina hu pictures no okoye oni mema ewo abusua no nyina no ena omo kabo mu ena omo ye joint NCA die intini etimi ka 17 years oni ni kunu enkasa aware bia misunderstanding ewum menti me wanse ewum 2021 so osa baaye wo baaye ma an Roberts mpo ekoto hye no so tiemiye an Roberts koto hye mam Serwaa so ewo baby okoso ye ya enka akronfo kokuno so ade ase e ma akronfo gajense wo koba aka mo ma Ghana biu hwe bone ayaye no wa bone brani ni kunu 85 and we share my brother Charles 85 and we share when the Akosua it Ghana abayin empanimfo Chief Justice President Mama empanimfo mo judicial system mo ka ensem as a judges mo fa pepepe your emra because ye we a global issue. Foreigners share ye call German embassy no consulate ni say they are watching this case very close, very carefully because someone you want krata antuma most more the krata beba Britain force shebi America force shebi eti enokure eye baako pe enokure truth eye baako pe edumi say Ghana ye ka enokure intina team legal wife almost we pray and then we move ye mompa ye nkadem ye bompa ye ne ababonte ni mo abekasa as a nipa as a nyankopon ba se nyankopon kra one o se de waka bomu no e ma enipa bia entitim na warrior o nyankopon she the institution from the most high God o so mo nipa bia entitim enti as a believer as evangelist Minti kamanu ntum ewo de yakoso no ene de yakoso no ene Akosua Serwaa ebia na kiran ye obaba ene maami Akosua Serwaa fosu ebia na kiran ye sister. It can happen to your mom so no maami ne o papa te o ne bia o papa akotwe mpra ana wa fiu maami achi ebedu ba bia be kam wasi abonten obi a ye nware no be kase
ya ware no abra woni aware certificate ana woni picture ana woni evidence ya kwaware amnimsi akosre aware oba efiri ne papa ho se ne papa ewu a ne papa de odi na de beba ne maame beba ne maame ewu a abusuafo beba ye hu bi saa wo court ho eye storytellings di on be kan yeso ya wufuo di ne bebobo ye nyina ho mbo ya bo ya ba ya when the course and so judge oba what na dwanum say di obedi adanse krumu na dance ye ne ye papa eche maame Akosua brempoma ya ni nua Charles Kwadwo Fosu odi nachi na obedi adanse ma na kuma Akosua Serwaa Fosu no judge ba say di obedi adanse na wanya evidence bi ama no ne de eye papa Ghana be ne tie o ma be nie when the map President Trump ekano 8 years back say Ghana Africa is a shit hole okay nyina ye offended na menti ase but the ekosu die na je say papa no odi bim si antimi ama pepepe yo ama e ye justice system ya ye nyina ye de boy ye ho ban ene ye constitution ya ye de boy ye ho ban ene Nyankopon asem ye say ye Christian nation. We call ourselves Christian nation. Say na Yesu achidifo ye. Say ni Nyankopon ma ye. Say ni ye si Nyankopon ma ye. Na ye bu ye ni egu bone so. De akoso no entwa yi. Na we de Genesis. Ye bompa ye se api no. Bibibia be ye pe. Akola ebu osikatuonite. Ye nkata ye ni nti no. Na api na ba. Na maame Akosua Serwaa. The rightful decision na no kure na justice aye adwuma anya sa from appeal to Supreme Court, from Supreme Court to be a UN. So what you say enka here sa Akosua Serwaa nya justice enya dia Ghana man team legal wife Nyankopon ma ye betrase enya adwuma esese onya justice Akosua Serwaa Fosu esesa onya justice e o my Ghanam enye sa enka enya dia asemwe etubetwa se Serwaa enya justice dia ene na che se mo diaspora mo London, Germany, Holland, Sweden, Australia, Japan mo Ghana mo aware e won krata mu no mo future e be papa if se Serwaa enya justice Obi bia enya justice. Team legal wife, we pray and then we move. We pray, we move. We pray, we move. All right. Thank you. Thank you so much, everyone, for being with us this morning. We appreciate your presence, and this is the end of the press conference. Thank you. God bless you all. Appear to Canada. No, we can give it out because there are a lot of things that we took out. It's not actually private.